seiha sa se look mission lection a bemding gahaya itum psycho rawi gasa khawa vibra nawi mingli gachung khani shiye khangazan na mori gphonga itumli vibra nawi na ho na tong akham angji ji hora milaga itumli chingri ghai mirin khira khami vibra atam psycho richi la gupsang laga ar vibra zingum gathar khira mili shida itumli vibra gajihan gathar so khami jui lungni phikar kar khwai thamni ta da so khami atam khami wewang ning shiye kaya khana ning gajang ka haw atam sam phangra la thui hai de lappe khana na ithumli so mi laga aji hi thada zingum ka thar hili phikar kar ka sang sam phang khang sak chi wang ning shi na ye no wi so khami shan khui da zingum hi wa rana li masot mi laga kar khwa na li ham sang laga na li raj kat laga kar khwa zingum ngasala ke na na ithumni ka chi wili so mi lo da se ha sa ye ari ra New Year Hui program ran ye psycho no we bang hor sang mili shit dale na ho phok mi da chingri ga hai so khami sam ga phanga program sang sak milo hili shiro khui mi gi da kle ga chi voli la ra na we so khami ta shung milo da chi shui ming sing da se ha ga sa ne amen psycho really TBCS we mathun sa da New Year hui ring ka pha shala mi dale khokrum ran ye li rang ru mi da razang mi da khling sot naw awawa na tum psychorally zingum hi ring phal ya mai rano ga ji hi church wi mathu nei na hang ji pun dale item New Year we program ka she na nang rum se Tangkol Baptist Church Shillong New Year 2021 atam na pung thara am Tuiguina Twiga Haiji Malai Haulu Kajamaji Majuk Majului Alu Isaiah 43 verse 18 we in a quick shock ne Achi to me Matuime he Mr. Jovin Zingkhai Home Missionary TBCS ana Matuimira Kala ana Matuime gig jiwi Tuipong na Nawui otsak proholi mihaolu chieina Nawui khangaran sakamira Chansam kapigasang thrada tharuk tuiza gathum hilirin laga Matuimira Thanme hi Horngamla Raleng inanganing midalay Ari itumna hokapo klasa da 393 hi sangarumra kala chuithili Ashangva seiha hi Mr. Pamrei Kashung anar rakwika mira jigagup ngashida Bible Tuipong hi Miss Worthemlan chamroy anarapa mira ji gup highway tili ajing authority Matuime Mr. Jovin Zingkhai Home Missionary anara Matuimira psychorally sok miatam ngasarano
Gapa kumthar sam kapang ay nang soda ithum na 2020-21 hili Vareli ninggashi masot kami pongshok se jay nang soda Ashangvui sayak sahi ithum na masot kami point kni ay na masot mire clear prayer point kathum ay na ithum na saya sarung phai sa se masot kami li Christmas program li shuruk khumita kle sai koru li mapung phalak aina kupsang khamiwang ninggashi misai member khipa khawi tungli kakanang kakacha masambang la Christmas miyon khui kahai chiwang ninggashi misai prayer boina chatwaki da kle new year 2020-21 khamahaya chingum ngasa khawai kakhneli kanang gazada claiming wiwang seya samise kagathumali 2020-21 chatpagi da clay activities church we society kato wiwang vrana ningyang khunga jingum nga sakhwai kato ngana akhonchok ga seya sase ina kupsang mire jingum atam mirin sing khamiya khring gathar vibra nana jingum kacham kuithuili chiching achu vibra jingum gathar khira khami henang soda ithumna viranali masop milushit le he khringa vibra mikiba kiba kha uitungli kulakshi habga khno kaknang kakcha malela viranana mapung phalak kaina Christmas miyon kui khangasagwe bang yuranali masot mitele aju mikya khana vibra yigatha ringapha kumthar samanglala okathui masi masawi magatharna khanang gazada khleya yauna mi phuguchi wulila vibra nana sachumida athumla khrai khawan sam kapang henang soda kumthar sam kapang wi ringapha ninggashi phongsokta vibra nali ringwagi da kleya chingum atam yurana winingyang khongulungli chatwa shep khawai somilo do chibang na sia sai he khring vivra chingum ithumli mapung phalak kaina nawi nga so khami than khami manga aina ithumli chingbi braina 2020 kupkhing asaklaka 2021 khira khami hiwang yuranali masot milishit tale chatwa ki da kleya vivra church wi ot road society gdonga we what road vivra nawi ningyang khongulungli ithumna ringwa ship khawai kathana bingulila kashu binglila vivra nana ngasomida nawi thangmet ji samida vivra nawi umram sem kakali ithum khok yang sada ringwa rum ship khawai nawi sokhmi legacy ji arui kala khanawai na dangde le miluda jishu mini sak sane amen. Ajobe Bible text. Chansam kapikasang trada turok tuiza katung. Proverbs chapter 16 verse 3. Nawui otsak proholi mihaolu. Chieina nawui khangaran sakamira. Proverbs chapter 16 verse 3. Laikhyang thor hiwi ringapha salam khamien soda kumthar wi ringapha salam la church member psycho religion phundale az kumthar wi Zimiksho khre hili ithumna machuk ngurumgeji Bible Tuipamna Chanjam Gabigasang Thrada Thruk Tuiza Gathum Proverbs chapter 16 verse 3 hiling heologa yangrum khwai sase Zingum Gatharli Phegar Gasang Wiringa Phainang Soda ithum gachiba chingum hili Kisara gaji khangran doing shit gachunga sadle re mikum wa khang saugada ithum wi khring khrakli atam gajida thangmela ge namasala la Khangran gajiva sangrok sare kathem thangkhamai bing na hangda mirinli athai mathai mikap gaji miping church runo institution runo hia gajik thaping khla ja khawa khangran themlak enak sabing chine da hangai tha kha azuwi taxi ithumi mirinui wang masunglak ta lei kala khangran gaji hia atazana khongshung khawai maisai na kashem tuita ga khwenang soda sagida khlai ot ngrut wiwang ngaran ga sangjili ka hangne ithumui khangran jina ithumui tuitak
ning phanin atachan chithei jenei thum atam gajida khangran ga sane ningni machukta khlei ungsung khawai khangran sadle haugada matai mai thui gajija khipa zangda khangran sali gaji ithum khamachukla targa saye kala ithum khlatala khanghandar ga saye ithum no ot ga sa tharan khamathawat ga chunga ga sa thaye khathukla gaina yanga changa khawa phamai thui gaji ga chunga masarar mane chiwangaina azung thorwa zingum gathar 2021 hili mathamai thui gaji ngaran sang ngailala khishokra khla gaji mathai thukada saikor ga thaya Vivrawi ninga changji yangrum khawai sa se rimai thuida ina hangngai nawa chanjam hi ungsung plungra gaji twingshit maning makho chanjam hi wa ungsung plungra gaji twingshit maning mane kha here practical wisdom for a godly peaceful life and common sense ne chanjam ga bigsang thada thruk tuiza ga thum hina ithumui ot ngarut saikori hi rivra chang plungra gaji hi sengla ga na chi the hili hangkham thinja ithumui otsak proholi mihaolu gajine kha otsaikor sakamira gaji witwing shida maning mane kha ithumui khangran semka khami witwing shit ka sane taxi Psalms 90 wi 17 ni kapi ga hai ithumui pangaina saka hai ithumui tungli saka milu ma ithumui pangna saka hai otna na ungsumi ranu aina ngathei dale khiwang khla ja khawa khangran li phaisin masala ot ngrut saka khmili phaisin sadale Psalms pahina texin hangda khlaiwa sada khlai ot ngruchi ningjuk changla gaina mangrana kha manga mukhuimara kala vre zangda mangrana kha ochi athai khamthai masam phangmara gajine khangran ga sa tharan vre zangda katha da sara gaji hila texin tharza ina hangmi haidalai langmai kharda mikomo wi thangkham hina rivrawi matakhak ka hai khangran ji mathai wa khrala phaningung sakai jimang machila na ili varena mi ka hai thangme chi singlaga ngaranda khlai ochi katha da ungsung sakra khala kachila chanjam hina latlui da ithum gtong khali hanglu shitalai hebrew dili kapa atam je tharan jili taxi commit to roll to upon the kapi haidale kha ishi tangkhu bible likheng niwa mihaolu kjena kapi haidale roll kjihiwa khakhlui likhang sane ina machuklaga otroma kha hi ina kasat kchivuli khului cha chon chi gjiwa kaphungli lapaye lamhangli lapaye zatung zat khawa tharan I chotla khawre katha khla ja khawa kaphungli katha da ithumna chi otchi khlui kara kala kaliwa shungda ithumna khluiwa sabra khla gji hi machu khuing sagai ithumui mirinji hine taxi na phningung khang sak chiwa mirin chongsa khang khui hiwa vare mazanga kha khrida odrom khlui gzat ka thane jiwangaina atajan saikor vrivali misang haulu gji ne roll it unto the Lord and leave it there roll it unto the Lord and leave it there ithumna ningni machukta khlei hi otsagaina sasok sardale haugda khangran ningjuk hi otrom phungja thada ritlagaina makhlei ritlagaina makhuli phungla vareli saikor hi misang haulu gjine chanjam gapi gisang thada thrugwi tuiza akhaina hoboklaga chikoli pagata tamji tharanli proho gji hi changsardale verse 8 mangli mazang mane kala hina khichi theikla jakaba mikumona ningaina khangran gasa kala otsak sok saikor vre mazanga kha aremane gji hi chi thei mikumo wi khamathaya phamai kap gji khangranja vareli ning uklung hamsangda khangran gji hine khiwangaina khla jaka ali saikor horsang ga haya tamji tharanli mungsung salala varena phagamai thukhamai apongran mi haidlei gji hi ithumna uklungaina mayada kathaila thaikhui sapra kala gjot khra damji tharan jilila ngasung sapre langmaida otngrut ngrang ga haiji ungsung hai salala ithum vareli chanda khringwi ring phaji theisonre ithum mi khai khana mirin hi aremane da khamachuk mila tra khalaibam bame khiwangaina khla ja khaba adam ga sangkhre ithumna ogo thui ot mangli khrom jadlaka mong sung tharan ning ga da sambang hau ga mirin hiwa aremane da hanghai phaning hai leibam bame
gachia mikumona phamai thui gaji ngran ga sang jina akhamwi atajan mung sung saksap mane maramwa ithumui phamai thui gaji khangran jila vare mazanga kha phamai thui gaji manga sa mane khiwangkla jilaga mirinui songza khang khui hili zizi khami malaya khalai targa saye ithumna vare ling sodang ransang haya kha ningyang khungjila leira langmaida kapaningaina ngaransang haya jila athai khamathai samphangre khiwangkla jilaga mikumona ngaranda khlai apongja vare wi miktali mamashung ceremony je maramwa vare mangna kathar khamashung ningrinji tamyang shaba thaiga shaba ngasawgda phamai thui gji khangran jila amangna thaisabai da hangai mirinui phekar kachunga karkhui haisap salapaye kha jiji khmi rivram mazanga kha khayona athajan lila watajang haipaye hang hai thala a person that fails to plan is a person that plans to fail the hang hai mayon mane ithumna second Samuel with 7 kapa tamli David na maran Nathanli awi khaphaning kahang vare wi sim sakami khawai wang ana wahangai kha varena Nathanli maran khami cha khikla ja ka David na vare wi sim masakam re kha ana phra go khuya awi naujina sakare da dung sitsaye atam ka sang khwi thili awi nau Solomon vare wi sim sakaye David na awi mirinli yang jigada vare wi sim shamka khawai khangran saye kha vare wi khapning maning sa thumane mikum oi thumna vare wi maisa ga hai ningjuk mathai warar mane kha ithumna thaiphlunggi gi jiwa awi ka pha thai thangkhmai ji jili jihanda khring hi ningli shaptit prungre awi ka pha thai thangkhmai jili jihanda khring hi ithumui ningli shapti thai prungre vare wi ningjang jili khringa ithumui wangwa sabe vare wi ningjang li khring hina ithumui wangwa sabe David na cho changla ga nang ransang ga hai tha ngaransang hai laga mung sung tha da ithum kai khawi mirinli 2020 hi khapning mung sunga jingum sa sala paye kha David tui nautunli ungram shamkam mira gaji tuing shi sa hai tha da ithumui wangwa 2021 kumthar hi varena phakhamai ngran khmia singum sa sala pai ko ladlui da hang lu shit ngai varishna ga sa da ithumna thaiphlunggi gaji jiwa odung sung khawai ithumna shamghai atajan ningrin vare mangna ungsung mi sabe gaji hi ningli shaptit laga ringba sei gaji hangai mikumowi ningli apong rane kha prohona awi phaikar jizmi mikumono ot ka chungkha sai kha prohona khamashung khan kala khandam prohowine gaji himam lai hayase ithum saikor 2021 li hili ot ka chungkha manga khui khwai le lak ta le rakho lari katam naw bing nilala ot ka sabing nilala ot manga khui khwai ka chung khale awa bing shimkhrui ot ngrut ka chung khale sare nawngra ithum bing nawngra ga sada awa na ithumi wang phning mi da khlei chi ungsung mi khwai kala society churches la chipam pam mai ot ngrut le sar pam mai chieina ot sagi da khlei li manga khui khwai athai mathai khwai ngaran da khlei saiko ri hi varejang da phaikar muiwa khwai sause chi tha da sada vare gazanga khangran sau gu da ithumot ka sa saiko ri hi ya rin li rano church li rano khongnai ram nawi wang sokhmi mirin ringjikat ka saba mi phu awu ngsa sai gi ji hanglaga ngasamau ga amen itumi Matuime le ningshila khaire ana itumi otsak chivu proholi horsang haulo kala hamsang da ali semkang saklo gchiwi li rin laga mathala kaina Matuime khai motivate sami khai chiwang ali level rana somi da awi ministry manga wa mirano gchi la hangai ina gathara tipa ma khapa shok ngai chansam gabi sang gathum tuiza phangai na thuilaga tharuk chansam gabi sang gathum tuiza phanga ina tharuk naning tong da proholi horsanglu na khalatta wi thei khawa chili ma jihan lu na wi apong sai khor ali thei ngasaklu chieina anna na wi shongfung rong sakra idhom wi new year hiliva idhom sai khor na nasagi gi family
la kadam naw pingla sagi ju at mga business ada klege chivla itum rally ham sang laga ana sang sa khangai chili itum karzat laga zingum hiwa ana semka khamia zingum nga saser no gji hi hangai dele ara itum na program hi nga chang sang khwai ka gupla le 58 hisang room se kalaga gup se ha hi itum me Matuime Mr. Jovin Zingkhai ana rakhui kamira ningshila kaya program hi zangsang fai wang ithum ksuga siasa se mikumo we mirin atam singkhamia kasak fa rivra naming re mirino nawi ming mayang mirino 2020 zingum hili nana ithum kutong khling nawramida oga thuwi sagazadaina makarmi laga rivra hithada ringapha atam khirak miwang nalining shida malam mane azazi miksho nana onrai thumbing hina zingum gathar sambang laga rivra khajahan gathar sambang lishi takle wangla nalining shida lekho evrai thumna azukum sawagji hili program rang ye tong khi nazang laga sakwa program musada mai khya kala rivra athai khamathaya program sangsak milaklo da siyasa dale running shi haire program hilana na chingri ena hopok milagang sangsang khamiwang ariva rivra narau khangazan ithumbi nawi gathara pamu hiwaina phayena karthe salala nawi leishi khami nawing so khami ji ithumi tungni lemi ching loda ithumning tang khamia Jishu Christor ming singda avavu rivali seiha gasane amen.